بگشتی لسروان پرسن گریدای سقایه میوانه که مهیم دزده ترجوی بپرسن هجای کیوان کریم خان مامۆستای زانکوێ و هەفدەم بسپورێ جیۆلۆجی هێژای کەیوان گەلێک بخێراتیە کوردستان 24 divê demê da barana ew qas dibarîtin li herêma Kurdistanê mirov dikare bêjît xêr e yan şer e? Pêşakî Kotêngû ê hemî bîne baş. Rastî em berixwe bidayîne vê baranê xêreka zûra têda û hem bêjî nîş zerereka zûrîşiya têda heye û zûr layana. û taybetî ev bo cûra barane metirsiya zû heye ser giyanê hawlatiyan. Bele. Taybetî li şwênê metirsiyê rûdana lafa wa. بەڵێ بەڕێز کەیوان سەبارەت بە سەرڕێژبوونی بەنداوەکان با لە بەڕێزت بپرسم 118 پۆند و 17 بەنداو لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان هەیە 58 تەنیا دەکەوێتە سنووری پارێزگای دهۆکەوە ئایا ئەمە مەترسی سەرڕێژبوونی بەنداوەکان و پۆندەکان نابێتە مەترسی بۆ سەر ناوچەکە بەگشتی چۆن دەکرێت ئەمە کۆنتترۆل بکرێت و چ زانیاریەک لەبارەی بارانبارین و کاریگەریەکان لەسەر بەنداوەکان هەیە؟ وەکو یا دیارە ڕێژا بارانبارینê ya cûrî bû li vê baranê çunkî ev şapola baranbarînê ve her cayekê daçû bît ya bûye tesîreka zûr li ser navçekê taybetî ev navçê wekî me gotî pond û tam lê te yan bendaw ew bûye hokara serrêjbûna wan lêkil wa ev bendawa xinis ku amaje pê hate dan یا هاتیە سەرڕێژبوون ku nêzîkî 7 milyon metr sêcayê avê li xwe girî û ev jî bîte hokareka metirsî ser jiyana hawlatiyan taybetî li xwarê bendavê çunkî bendawa xinis êkel bendawê مشکیله هی یا کیوان چه مشکیله هیا بنداوا خنس یعنی بگشتی پیورین دروست کرنا بنداوان چنه آیا هر نافچه یک دبیتن درسته بنداف لسر بهنه درست کرن یان جی هندک ریسا هنه پیور هنه دویکو لسر راوستن نخیر همین نوچه گنجانی نبود دروست بونا بنداوه لروی جیولوژی و انبر خوب دینه هندک تکاتیه تایی ند گنجانی نبود دروست بونا بنداوه سر تایبتی اواخن نسل سر تکاتیا جرکسه و جسم بنداوه جیل سر تکاتیا پیلاسیه اف تکاتیا چنده هاش کانت نافته های و تایبتی پکاتیا پیلاسپی لوی ناوچه‌ای دا گلک کانیه تای و جوری بنداوی جی جوری خاکی آنفولیه هم بیجن ارث فیل دام و اول یک لوایک و بیتا هوا مترسی رویدانت نخوازرا و تایبتی او رویدانت که تجی بحث دکی بتایبت لسر بنداوا خنس او رودان چنه ممکنه چه ببن مثلا تقینه یا خودینکه چه رودان به چه رنگی دیر لرودان تقینی انشالله و چینا بید بس اف مشکله هبو بس از بیجم لاینت پیوندی دار هنگا وید پیتوی نان بو چارا سر کردن و مشکله تایبتی اف جد کانی چونکی لای راست از بیجم کانیک و گلک مازن هبو که تأثیر لسر جسم بنداوی هبو از بیجم یهاد یا چاره سر کردن بله بیتویه وکی لانت پیوندی را آماجی دای او کنده خار بنداوی ایلا برچاف برگیرن لهر ریدانه کان خوازرا باشا گلک سپاس بو هجای کیوان کریم خان مامۆستای زانکۆی بسپورێ جیۆلۆجی